Jula. Maka untuk kesempatan pertama atau penampilan pertama, kita mintakan kesediaan Qori'ah cilik kita atau Qori'ah Kabupaten Pidi yang mengukir prestasi tingkat provinsi bahkan tingkat nasional, yaitu saudari Ratu Balkis dari Kecamatan Simpang 3 untuk membuka kegiatan haflah Al-Quran kita malam ini. Kepada ananda kita saudari Ratu Balkis, dengan hormat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس